ginhawa sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTL. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, darapo sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisan na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. This program is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, mamubumaga bloom. Charm Fabric, lamig may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric, mamubumaga bloom. Charm Fabric, lamig may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good badumit masya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good badumit masya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Tanggaling for everyday. Arong kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahit parang walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing
dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng babasing Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Luno, Tumbang, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontak mo kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng babasing Anthony Cooperative. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Kidney Care time! Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihiiis, masakit din ang jikod ko. Inisip ko na, na magpa-ultrasound, nakipalila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit na bumara sa kidney ko. Try ko daw yung kidney care. Pag-ihi ko, malaramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Mabibili ang Kidney Care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Nakagat ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alaga, Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat. Serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic, an active anti-rabies vaccine. 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Area City, sa taas sana, Ka Law Office.
Analysis ni Attorney Ferdinandinho Arani Sayusan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Sa 17 nakita kan bulan na September daw po kita ni Miyerkules. Iba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Tuman sa transmitter si Tony Matic Saison asin man si Engineer Abelindon Toralio ang samuya pong chief technician. Magaya-gayaan na kamugtakan ka na sa tuyang panahon daw ang signal number 1 na Camarines Sur asin iba pang mga probinsya digdi sa rehiyon ka na Bicol. Kadakol po kan mga nagre-reklamo sa nagkapirang mga eskwelahan dyan sa First District ka na Camarines Sur ta baha na nga sa muyang lugar dahil pa nagsususpend din ng klase ay napangyayari. Ay na dapat niya magparahalat garo nasusuya baga ni ba dapat niya, Governor, magsuspindi ka na nin klase. Tayo rakman duman sa mga estudyanteng apektado. Mabubuyo pa pasiring eskwelahan. Although, arog po kayo niyan kamugtakan ka na sa tuyang panahon, pero malumlum. Ayaw man kayong mga makusog na paguran, pero may mga portion po kaya di sa probinsya kan Camarines Sur, dyan siyudad kan Naga, na talagang mga baha na ang eskwelahan. May mga lugar po kita digdi sa Camarines Sur na binabaraha. Kumbaga, an uran bako man lakop, anduros bako man makusog. Kaya lang, kung baha na ang eskwelahan, dapat mag-suspende na kan klase. Nasa diskresyon naman po yan kan school head na o sa kan local government unit. Yung paralat ki gobernador, nag-aanuan mayor. Noon Mayo pala nin suspension, dawa binabarahan na, nagpapataw-pataw na sa tubig, ang sendong eskulan, dahil kang masuspindi, mayor ay inda. Pero salto naman ang mga desisyon po yan. Magparalat kan gobernador ta may direktiba po ang Department of Interior and Local Government na pwede nang mag-suspend din in klase na mga mayor kung baha na sa rong barangay o lugar o eskwelahan. Nagparalat maski nga na school head and principal pwede na yan magdeklarang suspendido ang klase pag baha na daw isa yung mga maestra o maestro o estudyante para
lugbo dyan sa tubig kung baha na ang eskwelahan. Common sense, sabi nga ni Kayan, dahil nakamagpara sa dulon pa, magparahalat pa sa suspension kan klase kan sa tuya pong gobernador. Aram na nindo, baha na barangay nindo o lugar, eskwelahan, dahil pa kamo nagdideklaran suspension of classes. Yan po kaya, kumbaga, nasa discretion na yan, kan school head, kan mayor, na dapat suspendihon ng klase. Ta kung may aksidenteng malamos dyan, o kaya na tubong, taday na nahilin, ta kung tubig nan pigaagihan. Ini po mga simpleng pagirumdum ta sana sa mga school head, saka sa mga mayor na may dapat kitang kumbaga responsibilidad sa mga kaakian, as in mga paratukdo sa satuya po mga nasasakupan na lugar ta. Ano ta magparahalat pa kita kan order, kan suspension, kan klase, kan sa tuyang gobernador. Ini po an minsan barlanggado bagatan, iba man kaya, sige sanan halat, pati oy-oy kan desisyon. Gamiton manindo na sa indo pong mga utak, aram na nindo bahanan sa indong lugar, na iba nagsususpindi nin klase, eskwelahan ay pambihira. Sabi nga ni Ken, ka mga simpleng bagay, kundi kung daiman ginagamit ang isip, kan sarong school head ay inotil po yan. Pero man siya nakita kayan mga grade 1, baga maray pa nga ni, so day eskwela o day tinawanin dunong, tatatao gayod na mag-isip-isip. Ano po ang problema kan Pilipinas, kaya di kita nag-aarasin so kaya di man sanang kita dumiskarte, aram taman sanang gigibu, dahil na ginigiribo. Man po na treste napitig di sa duwang bagong mamundag na kambal nako ang gadan duman sa Kabakan sa Cotabato. Ang duwa magkataid sa harong o magkataid sa sarong tamong na nakuha sa sarong bakanting lote. Na kuwarong idinalagan sa ospital ang mga umboy alagad pigdeklarang gadana. Mayo pa manin lead ang mga otoridad sa mga magurang kan mga umboy. Ipasaway man ang magurang ito. Na syudad po palan kan Iriga nagkaigwanen building a safer and more secure Iriga takes everyone working together on September 15-16. The city government of Iriga through the Peace and Order Council Technical Working Group and partnership with the Department of Interior and Local Government Iriga brought together key agencies and stakeholders for a 2-day Peace and Order Public Safety Planning Formulation Workshop at the DTI SSF second floor ICT building. The workshop was attended by members of the City Peace and Order Council with the valuable presence of the heads of the Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, and representatives from the Philippine Army. Their participation highlighted the importance of collaboration in shaping strategies that go beyond individual mandates and instead
focus on collective action. The goal of the workshop was clear: to craft a new POPs plan for current year 2026 until 2028 that responds to the realities of Erga's peace and order and public safety situation by identifying issues, addressing gaps, and mapping out multi-sectoral strategies. The city is laying down a roadmap toward a community where every Ergueño can feel safe and supported. More than just a policy document, this plan reflects a sheer vision of resilience, unity, and proactive governance, keeping peace and safety at the core of Erga's journey toward progress. Tapos ini pong mahiwasan na brownout na mangyayari digdi po sa enterong probinsya kan Camarines Sur sa maabot na September 23. Maghapon na naman na brownout dara kan National Grid Corporation of the Philippines. Paparungon kan National Grid Corporation of the Philippines ang kuryente ng 12 oras sa maabot pong September 23 sa dakulang porsyon kan Camarines Sur. Sigun sa National Grid Corporation of the Philippines, mawawara ang kuryente po na alas 6:30 na aga sagkod alas 6:30 na banggi ta magkakaigwasinda nin maintenance sa o kan sa indang mga pasilidad, partikular sa Naga Substation, Tigaon Switching Station, asin man sa Naga Erigan, Naga Lagunoy 69 kV lines. Apektado ang pagkawara karon kuryente ang mga konsumidores kan Caso Reco 3, Caso Reco 2, and Caso Reco 4. Sabi man ba kan iba, ano yan? Sabi Frank day inidagos, ano daw? Mahiraman ka mo. Ewan indo, ano yung GCP kung minsan, dagos mambaga, pero depende yan kung may maghurot na i-oktaba. Bagay, nakakunya naman kaya naka-Piña Francia Festival na. Pero kung yaon pa yan sa kasagsagan kan Piña Francia Fiesta, pwedeng ma-oktaba yan. Pwedeng da yan i-dagos na brownout sa Caso Reco 2. Kuya pa, ining Environmental Management Bureau nagdeterminar sa Environmental Compliance Certificate bakong CNC and appropriate requirements since the project area is part of the Buhi Wildlife Sanctuary, a protected site under the expanded National Integrated Protected Areas Act of 2018 and the Republic Act 11038 o ining INIPAS. Environmental Management Bureau has cancelled the Certificate of Non-Coverage it previously issued to the Department of Public Works and Highways, Camarines Sur PIP Engineering District for the controversial Buhi Boulevard project or the construction of a road dike along Lake Buhi and Barangay Igbak, Buhi, Camarines Sur. This was confirmed by Roel Capistrano, founder and chairperson of the Nakabuhi Environmental Protection Organization, NEPO, more popularly known on social media as Juan Maximus Spartacus, in an interview. According to Capistrano, AMBOI's Regional Director Jerry Geronimo Sañez issued a notice of cancellation to DPWH OIC District Engineer Leopoldo Barela on September 9, 2025. The project was initially granted a CNC on July 4, 2024. However, after evaluation and verification, the EMB determined that an environmental compliance certificate, not a CNC, was the appropriate requirement since the project area is part of the Buhi Wildlife Sanctuary, a protected site under the expanded National Integrated Protected Areas System of Act of 2018 and the Republic Act 11038. The AMB also advised the DPWH to apply for an easy and secure
other necessary permits and clearances from concerned agencies before resuming the project. It can be recalled that the Protected Area Management Board had earlier ordered the suspension of the project and directed the removal of more than 4,000 square meters of structures encroaching into the wildlife sanctuary. The project dubbed Buhi Boulevard by Congressman Mix Villafuerte has been mired in controversy after environmental advocates filed complaints citing violations of environmental laws. Capistrano, recognized as an environmental warrior, lodged a formal complaint and even appealed to President Ferdinand Marcos Jr. to stop the project, warning that it could damage Lake Buhi, home to the world's smallest fish, the Sanarapan. Kaya saro po yan sa pag-uurulayan ngunya na pagkahapon dyan sa Sanggunang Bayan kan Banawanin Buhi. Magkakaigwa po nin public hearing tiyan na alauna dapit digdi sa pagkontrang ini sa kukonstruct na boulevard na tinampo sa gilid kan Danau dyan sa Banuan po kan Buhi na subot iyon nagkakausanin pagba sa nagkapirang barangay durante kan panahon kan Bagyong Christine at ngaya nagkaigwalugod nin tinampo na day pa man natatapos ta day nga ni nagsusunod subuot ayong kumbaga magkakanigong papeles ay nagsusunod sa tamang proseso day aprobado o mayo kan permit hali sa Department of Environment and Natural Resources o ining inapod na Environmental Compliance Certificate. Kaya pinauntok po na proyektong ini dyan sa Barangay Igbak sa Banuan kan Buhi. Saka may nariresa po kaya kita sa proyektong yan itong mga agihan kan tubig hali sa mataas na porsyon dahil ko lang kaya kukunyan kung anong ngaran ka na river na yan. Pinag-aapod dyan Rinaga River dyan sa Banuan kan Buhi ining digdi sa Barangay Igbak. Kumbaga, imbes ng dakulaan, so agihan kan tubig, pigpasadit, kailan kan bubugta kanin diki. Kaya, tapos na ipa ini ECC. Kaya nagkaigwa po, nin problema ang proyekto, pinauntok, pinasuspende mo na. Na proyektong yan, pero milyon na naman ang budget kayan. Tan sabi kaya, Diki, Bakuman Boulevard, hindi naman ba kaya, tinampo. Tangaya Diki, binugtakan, tinampo. Siyempre, alam man ang Diki, pag-agihanin bihikulo, tan purpose ba ganin na kan Boulevard, agihanin bihikulo. Bako sa naman tao ang maagi dyan sa tinampo ta bako naman nga yan diki ta kung diki lang ay tao lang ang makakaagi dyan pero depende sa diki ta may mga diki man na igwanin tinampo sa ibabaw dakula saan diki nga ni dyan sa Banuan kan Buhi sa Danau kan panahon pa ni dating Congressman Sal Fortuno iyo po na nakakonsigir ka na budget dyan talagang may tinampo. Tultulan pa kagibo. Pero ini kayang pinagsasabing ining Diki, tapos Boulevard, nakakaribong nga ining mga proyektong ini, sabi kay ban pa ini sa flood control. Naruman sana po itong yaon dyan sa San Francisco Baaw, na nasibol kan sarong dakulang TV network sabi nga ya tapos na pero dahil pampalan tapos itong boulevard yan sa pagaling San Francisco pasirin sa Banuan po kan bula ay anong klaseng mga proyekto ini di po sa Rinconada area ay lang maanggot si Congressman Mix Villafuerte sige nga niya ang post sa account ko pagpapara sambit ko man ang mga proyekto niya kung dan kapalpakan yan ang problema dyan. Ang kapalpakan kan mga proyekto.
dapat imbestigaran ang mga arog po kayong proyekto digdi sa Rinconada area. Ini yan sarong dakulang angat kay Secretary Vince Dizon kana DPWH. Dapat inspeksyonon, resahon kung ano ang mga flood control project digdi po sa Rinconada area na pwedeng aramuninda kung talagang tol-tol ang pakagibo, kung talagang totalmente tapos na. Ay nisa na nga ng tulay, ay pambihira. Kaabala ba kan patrabaho, ining digdi sa waras, sa barangay San Agustin, sa siyudad kan Iriga, halos mataon na po, ay anong klase yan na proyektong yan. Samantalang sabi sa kuya kay to ni Engineer Aris Hermoso, ang tagapagtaram kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur, Marso, mabubukas sana. Mala, Oktubre pa dayan bubukasan. Anong pigpaparagiribo na sana dyan? Kahalipot na tulay, kaabala kan patrabaho. Diyan po magmalisyan mga taga Rinconada area ta. Garo laygay bagang marayan mga patrabaho digdi sa satuyang distrito. Dapat po kita mismong manamamanuan, bantayan tan mga proyekto kan gobyerno. Na maray nga may nagkukusog buot na ibuyagyag ang mga anomaliyang mga nangyayari sa mga proyektong pinag-i-implementar po kan satuyang gobyerno. Kaya yan, mga kwartang ginagastos dyan, bilyones, hali man sana po yan sa buwis nyato. Kitang mga namamanuaan na Pilipino, tapos dahil tuturol-tulonan proyekto, may mga nakikinabang lang, bilyones na kwarta, ipambihirang buhay tayo sa Pilipinas. Tigpapararulo ko sana po kita kan ibang mga kontratista, asin kabali na dyan, siyempre, ang mga politiko. Sa inman na sulukan Rinconada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477.
Mapmart, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Ang Peña Francia coverage sa Tudman sa Indokan mga minasunod na sponsor. Jose Manrique Uralio, San Isidro, Erga City. Honorable Christian Etsepari, Vice Mayor, Buhi, Camarines Sur. Honorable Jason Zuelo, Punong Barangay San Isidro, Erga City. AG Recto, Medical and Industrial Gases. Edison Recto, Proprietor, 124 Crisine Street, San Francisco, Erga City. Salcedo, Gravel and Sand. Cesar Atas Salcedo, Proprietor. Care of Green Salcedo Aguilar, San Vicente Sur, Erga City. Engineer R.S. Hermoso, PIP Engineering District, DPWH, Santa Teresita, Baao, Camarines Sur. Honorable CYB Malasarte, Municipal Councilor, Baao, Camarines Sur. Nakings Paul Water Repelling Station, owned and managed by Ani and Polly Bagapuro. Architect Sopronio Sani B. Maestrado and family, San Roque, Erga City. Honorable Jonathan Cuyahon, Vice Mayor, Baao, Camarines Sur. Jerry Navarez, Chief Land Transportation Officer, Ligao City, Albay. Bicolandia Aluminum and Glass Supply, owned and managed by Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, San Miguel, Erga City. Anita Tirao, San Francisco, Erga City. Ang Kabikulan liwat masilibrar kan taon-taon na kapiestahan ni Ina Nuestra Señora de Peña Francia bilang Kristiyano asin kasaro sa pagtubod. Ang RPN DZKI Radio Ronda liwat mahatod kan special live coverage kan traslasyon procession, fluvial procession asin military parade of Peña Francia Fiesta live coverage 2025. Uya ang mga minasunod na major sponsors sa Peña Francia coverage. Olimpio Nevalio Custom Brokerage, number 203 Regina Building, Escolta Binondo, Manila. Owner Mr. Olimpio Nevalio. Uya man ang mga minasunod na sponsors o individual na nagpapaamot nin pakisumaro sa kapiestahan ni Ina Nuestra Señora de Peña Francia. Maria Teresa Tet Pagyo, Doña Rosario Heights, Subdivision, Montelupa City. Mrs. Susie Baluis, San Nicolas, Irigas City. Hillwood Resort, Zone 6, San Vicente, Baao, Camarines Sur. Owned and managed by Miss Jo Marie Bidoral, Doktora Marilovel Nufuente, Obigaini, UniHealth Hospital and Medical Center, Parañaque City. And Honorable Dado Moldez, City Councilor, Muntinlupa City. Sa Saindupo Gabos, Jos Mabalos. Saro sa mga ekspresyon kang pagtubutang mga Bicolano, iyo ang debosyon ki Ina Nuestra Señora de Peña Francia na kita minatubod asin minalaom na ang satong personal na kahagadan madaling simbagon kang Diyos sa paagi kang satong mahal na ina. Kaya bilang sa iyang mga aki, ngunya na bulan kang Setyembre, sa tuya na naman na ipamati asin ipahiling ang satong dakulang pagkamuot asin pagtubod ki Ina, pasiring sa iyang aking si Jesus. Ang mensaheng ini, hatod kang mga minasunod na sponsors na magiging katuwang kang RPN DCKI Radio Ronda, Irigas City para sa live coverage kang Peña Francia Festival 2025. Attorney Remilisa Pichi Gachitorena Alfilor Moraleda, President,
University of Northeastern Philippines, San Roque, Iriga City. Mr. and Mrs. Oscar and Olga Belmonte Alanes and family of Francisco Homes, City of San Jose del Monte, Bulacan. Virginia Fatima Pavilion, located at San Isidro, Iriga City, owned and managed by Ma'am Fatima Aquiler. Barangay Kagawad Jacinto F. Beatriz and Ma'am Nerissa Malco Beatriz and family of Santa Cruz Sur, Iriga City. Honorable Sal Fortuno Jr., Vice Governor, Province of Camarines Sur. Cafe Diamante, located at Zone 6, Diamante Street, San Isidro, Iriga City, owned and managed by Baita and Colarina family. Mrs. Lilibet Di Mabayaw Asperas and family of number 739, Zone 3, San Isidro, Iriga City. Philippine Association of Certified Tax Technicians Incorporated, PACTT, care of Mr. Erasmo G. Ampungan, President and COO. Honorable Boboy Villanueva Jr. and family of Santo Domingo, Iriga City. Igel Regino S. Rivina Jr., National Protocol Officer and Regional Governor, Bicol Eagles Region, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Engineer Ares E. Hermoso, Chief Quality Assurance Section and District Public Information Officer, DPWH, Camarines Sur 5th District Engineering Office. Engineer Wilfredo O. Buxit, General Manager, Casoreco 3, San Isidro, Iriga City. Dr. Jess Naldo and Ma'am Cristina Naldo and family of San Juan, Iriga City. Mr. J.R. and Barangay Kagawad Edna Banjola and family of San Miguel, Iriga City. Boracan Sariles, located at PNR site, San Francisco, Iriga City, owned and managed by Miss Joanne Marie G. Vera in Jane Seafoods, stall number 37, Iriga City Public Market, owned and managed by Mrs. Jane G. Vera. Ma'am Sally Lurin Cabatuan of number 516 Coral Street, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Popong Gibara and family of San Agustin, Iriga City. Former Mayor Margie Moran Aguinillo and family of Santa Clara, Buhi, Camarines Sur, and Mrs. Nini Salvacion Amparado Nacario and family of Zone 5, Balintawak Street, San Isidro, Iriga City. Viva la Virgen! Viva El Divino Rostro! Ang RPN DCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang major sponsors para sa live coverage kan traslasyon asin fluvial procession ki Inang Peña Francia asin El Divino Rostro. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Camp Castañeda, Silang, Cavite. Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Acting Regional Director, Police Regional Office 5, Camp Ola, Legazpi City. Congressman Laila M. De Lima of ML Party List, and Honorable Mayor Wilfredo Rex C. Oliva, Iriga City. Happy Hap Spa and Massage, Limars Building, Iriga City, San Nicolas, Iriga City, Ligao City, Legazpi City, Sorsogon City, and Nabwa, Camarines Sur. Happy Hap Spa and Massage, San Agustin and Cadlan, Pili, Camarines Sur, Concepcion Grande, Naga City, Peña Francia Avenue, Naga City, San Felipe, Naga City, and Diversion Road, Naga City. Open for franchising. Please contact 0960-466-3315. FB page, Happy Hap Spa Franchising. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! Salamat po sa Saindoga Boss. Ang RPN DCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang mga sponsors para sa live coverage kan traslasyon asin fluvial procession kay Inang Peña Francia asin El Divino Rostro.
Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsil Serrano Di Maiwat and family, Iriga City. Attorney Leo Arnel Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Honorable Nona Vanessa Monponbanwa Santiago, City Tourism Officer, Iriga City. Mrs. Beverly Espirito, City Accountant, Iriga City. Office of the City Engineer, Iriga City, headed by Engineer Eddie Belmonte. Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer, Iriga City. Mr. RJ Ramirez, City Agriculturist, Iriga City. Civil Security Unit, Iriga City, headed by retired Major Audi Jose de Villa. Mrs. Maridel Verosa, Head, City Social Welfare and Development Office, Iriga City. Camarines Sur Police Provincial Office, headed by Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Iriga City Police Station, Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Officer in Charge. Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur, Police Lieutenant Colonel Dominic Borigas, Acting Chief of Police. Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur, Police Major Ryan Anthony Ocampo, Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Chief, PSMU, Camarines Sur, PPO. Police Major Andrew Alcomendas. Sorsogon City Police Station, headed by Police Lieutenant Colonel Christopher Adoviso, Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Van Altesa Layosa and family, Chief, Traffic Enforcement Unit, Naga City Police Office. Retired Police Brigadier General Elmer V. Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station, headed by Fire Chief Inspector Junjen Novella, City Fire Marshal. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reliosa Jr. and family, Iriga City. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabwa MPS. PAMS Jeric Buena and family, Batu, Camarines Sur. PCMS Salvador Ampungan Jr., Chief, PCAD, PNCO, Iriga City Police Station. Entel Operatives of Nabwa Municipal Police Station. Entel Operatives of Iriga City Police Station. Engineer and Mrs. Pobreo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Ruben Biaris III, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Ninita Agnas Fortuna, San Jose, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Health, Iriga City. Architect and Mrs. John Christian Di Maiwat and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Migs Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Retired Police Captain Miguelio Borromeo and family, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Mr. Luzmindo Aguilion, San Vicente Batu, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Pares and family, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Ariel and Sheila Bukad and family, Matacon, Pulangi, Albay. Mr. Pashi Singh of Indian Sikh Community, Iriga City. Mr. and Mrs. Ian and Mabel Stevens and family, San Miguel, Iriga City. Emilio Theo Di Mabayaw, Joshua Simon Di Mabayaw, and Alfred Miguel Di Mabayaw, San Isidro, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy, and Social Security System, Iriga City, Mrs. Maria Janet Ebuenga, Branch Head. Salamat po sa Saindong Gabos. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen!
An RPN DCKI 1332 kHz Radyo Ronda Iriga nagpapasalamat sa mga minasunod na minor sponsor kan live coverage ngunya na taon sa kapiyastahan ni Inang Piña Francia asin El Divino Rostro. Honorable Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Honorable Donaan Roy Oñate, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Honorable Mark Nino Baba Casano, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Attorney Jun Saldo, Municipal Treasurer Office, LGU, Balatan. Lalas Boutique and Minimart and PGS Store, Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur, and Amang Ingo Gasoline Station, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mindstream Water Filling Station, located in front of Balatan Municipal Police Station, clean and pure to keep you safe and healthy. And Mindstream Variety Store, owned and managed by Mr. Christian Elio. Sa Indopogabos, Diyos Mabalos. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika. Balik po kita rin sa tuyang programa. Igwa na lang kitang 6 minutos na natatada antes po kita magpaaram. Hoy, kumusta kay Sir Jerry Navarez na LTO Chief ka na Ligao City dyan po sa probinsya ka na Albay. Kaya tapalan 3.5 million pesos ang budget sa repair. Pero magayuno na ang opisina kan LTO dyan sa Ligao City. Pagka dakula, pagkahiwas kumpara kan LTO digdi sa o opisina kan LTO sa San Isidro sa siyudad po kan Iriga, pagka sa alagad sa repair, duman repair, kaya guminayo ng 3.5 million pesos. Pinantayan ko ngayon proyekto, sabi ni Sir Jerry, minsan ngaya, ining mga kontraktor talaga ngayang grabe an ididilihin siya kung dahil mo bantayan ang proyekto. Siyempre, dapat talaga kwarta po yan kan gobyerno, kwarta niya itong mga namamanuaan, pakarhayon ang proyekto, bantayan. Minsan nakakarulusot man ining mga para-kickback kung talagang mayo man babantay na tultol. Awayan pagpara-inspeksyon nun, kan DPWH, ang problema nga ni, kung kakutsaba sa mga implementing agency, dapit sa kickback. Man nga sigan inspection pero malasado sa proyekto kaibahan man sinda an iba na nagkikickback. Kaya baga bakong mga kangangalas na ibang mga engineer kan DPWH kadakol ng bihikulo. Kaya dyan pa sana sa mga SOP tiriba-tiba sinda. Man makapalag ang mga kontraktor alangan man sa sunod nga dahil nakamakakuha ang kontrata kung maluya-luya ang datong yan po mga simpleng bagay sana yan pero kumbaga dapat iyan ang mabawasan ng mga kickback na ini na grabe ang kumbaga itinataong SOP. Digdingan sa ano yan, pinag-repair na po ang opisina ka na LTO digdi sa San Isidro, siyudad kan Iriga. Kaya ito nagaramduman ko. Pinaunan so pagpaparepair si ma'am ko ni Piña Flor pa ang LTO Chief. Hasta na ribaya ni Noel Barbacena. Kaya ito po, so repair kayan
namumugtak sa 1 million pesos para duman sa atop sa kakisaming nagkararaot na. Ngunyan, binadgetan giraray nin repair 3.5 million pesos. Imagine. Tapos ultimo nga ning mga linya kan kuryente dahil tinorol-tol. Na kung iisipon ang budget kayan dapat ang 5 million ay ano yan 5 million ang 500,000 nga ni dakol na po ang mahaman kayan o 1 million ang budget po palan kayan ay napod ko Sir Jerry send po niya ako Sir Hali ang budget sa Department of Transportation mismo sa DOTR. Ito man sinasabing perfect ang mga patrabaho kan paghali na sa DOTR pasiring sa mga branch kan LTO. Naghali imong bagay dyan si Secretary Benz Dizon. Ano yan tada lamang niya naaraman ang mga nangyayaring kapalpakan sa mga patrabaho. Si Secretary Benz Dizon kan DPWH paghali sa DOTR dati po ining Duterte boys. Dahil kita magngalas na ang mga yaon sa posisyon ng mga nakaposisyon ngunyan ki Presidente Bongbong Marcos Jr. mga dating Duterte boys. Ultimo nga ni dyan sa Senado, kadakli baga dyan, mga Duterte boys sa Kongreso. Kaya dahil po kita mangalas kung nagrarainar pa ang mga kalukuhan sa gobyerno, mga bataan na Duterte kan panahon. Isipon muna sana ining ano yan, Senado. Katubuan baga mga tauhan, mga kunyan dating loyalistang mga senador ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaya dapat linigon. Kung nakuha ni ka Presidente Marcos, iniswestiyon ko sana, lilinigon ko baka mga Duterte boys ang ibubugtak ko dyan sa Senado. Maski dyan sa Kongreso, riribayan na ni Speaker dyan, dapat, kundi, dahil makipagre-ribayan, mala, tuminalusog na. Si Speaker Martin Romualdez, nag-resign na subot. Yan, bagungon niya na Speaker of the House, si Budgie D. Congressman Budgie D. Sana magturol-tol na po kamo. Pero inabot na po kita ka na oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa lado technical si Chabi na obra. Tuman sa transmitter si Tony Matic Saison. And siyempre yan man si Engineer Abelindon Torallo. Ang samuya pong chief technician. Kuman po si Philip Sardan Baracena nagpapadyos mabalos kan sa indong ding sawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na